ubera mubi abarundi n'abarundi kazi benshi nubwo ubona izo komanteri byaramenyekanye ko ari abantu uhereza amafaranga bafite za smartphone bakaziyandikira bakandika ama-email atandukanye twarakumenye barakumenye hari komanteri wahaye abana amayinite mwica ahantu hamwe mu mujyi Bujumbura ahantu hamwe ku kabari mwokerezaga inyama uvuga ngo subiza mwica nini nguzurayiraba ica nini uzurayiraba icano ya YouTube uzurayiraba cano ya Yikaze TV uzurayiraba ukore komanteri cano ya Mabarwa Gasabo uzurayiraba mukore komanteri muze murayiraba muze murakora komanteri ibintu nk'ibyo amakuru yawe yose kumeza ndayafite niba udategura kujya muri Australia ndi imbere y'Imana muri juru manane kuzaturamo sinzongere kugaruka kuri kamera hagira umunyamakuru mw'Ibujumbura rwo hostinga muri abo banyamakuru ba hostinga bakubaze ngo urugendo rwo muri Australia uraruzi cyangwa ntaruguzi ukiri mu isi yose Ikaze TV Rwanda ifiteyo abantu ifiteyo amatwi ayikurikiranira amaso akareba amatwi akayumvira byose turabifite muri Australia rero bahagaritse Isidore Mbayahaga akigera ku kibuga cy'indege asurijwe inyuma kubera ibigambo bipfuye yavuze ku bwoko bw'abanya murenge cyanga icyo bakunze bakagikunda mbashimire mwese rero Mbayahaga abaye intaza ku barundi n'abarundi kazi bari muri diaspora aba diaspora bose baragira bati Mbayahaga wambuye wariganyije umurundi kazi ibihumbi 5,400 by'idolari umugabo wamaze gupfa baguza ubutaka Mbayahaga wanyereje itunga rya Onateri niba ari Onateri Mbayahaga wasumirinda ati hari yagiye kubasumirinda ntabwo Mbayahaga bavuga ukuri kw'abarundi ahubwo Mbayahaga abagira ngo besumirinda muri CNDD FDD ati CNDD FDD nayone itegezwa kureba neza kugira ngo nsumirinda Mbayahaga ibyo yakoreye vice president atazabikorera nanye ni cubahiro Evaristo Ndayishimiye leta nkozi rero isi yose muri rusange mbashimire cyane kandi babwiza ukuri nyakuba perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda Paul Kagame yarababwiye ngo nibavuga mujye mubasubiza nibavuga ibitajyanye muzajye biza kurikirana iyi video hanyuma umenye impamvu ndimo ndabasubiza mwese 10 ubundi ugiye kureba hari abo dufite ibyo dupfanabo nk'izi nterahamwe abamujya mwumva FDLR n'abandi bazishyigikiye abo dufitanye ikibazo pe ariko abagiye kubashyigikira cyangwa ababashyigikira abo ngabo ni abanzi bizanye gusa Bishop Rugagi afite igiterane gikomeye igoma ni geshobora kuzajya gusengana na Bishop Rugagi ari mu giterane gikomeye cyane igoma wajya kureba abantu bambwiye bati Pastor Claude atanu bita mu Gatumba hafi y'umupaka wa Kongo kuri Uvira ibintu birakomeye ibintu ni bigezi wandabaga abasenzi mu Burundi ubu barapfukamye abanyamashengero barapfukamye abakuru inama nshinga amateka abadepite abasenateri abakenguza amateka abashikiranganje abasirikare abapolisi hanyuma rero uyu Mbayahaga Isidore avuye mu ishengero ryitwa Eglise du Rocher bitewe n'amateka atari meza rakomera ino mu Burundi uri kuragura igitoro nukuvuga kijamwe amazi ya Kinju ni ibihumbi 13 akagapipiri ka litiro 13 nivyo utanga urabona Kinju ni litiro n'inusu hama igihumbi cy'amanyarwanda kivunjwa amarundi angahe mbarira mutama ndava muri kiganiro nasubije abimbwiye igihumbi cy'amanyarwanda kivunjwa ngahe y'amarundi igihumbi cy'amanyarwanda kirimo amarundi angana n'ibihumbi 4,800 ibihumbi 4,800
nguruka i Nairobi bakagaruka i Kigali ariko bitwa Barundi baba badakandagira ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Hanyuma mumbwire leta mbyeyi leta nkozi, umubyeyi ukingiranira umwana mu nzu akamubuza gusohoka hanze akamubuza uburenganzira bwiwe, uwo mubyeyi bamwita ngo iki? Tishirahira Perezida Ndayishimiye aba ari we uhita urahira. Icyo gihe mbibutse rero Jeremy Ngendakumana nawe avuye ku bunyamabanga bwa CNDD FDD yasimbuwe na Ndayishimiye Evariste ari we Neva, uwo bita Alias Neva. Neva rero yabaye perezida w'igihugu cy'u Burundi akizi neza cyose kuko buri yo wabaye umunyamabanga w'ishyaka riri ku butegetsi, umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi, uburi kontorora igihugu cyose. Ihe byiza nshuti bakunzi mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, tubahaye ikaze ku Ikaze TV Rwanda. Ikaze TV Rwanda ni channel yanyu mwebwe mukurikiranye Ikaze TV Rwanda, muri mu Rwanda, muri mu Burundi, muri Kongo, Tanzania, Kenya, mu Bugande, Sudani y'Amajyepfo, Somalia, Zambia, Mozambique, Malawi, South Africa, muri Cameroon, bari hirya hari n'abari muri Addis Abeba muri Ethiopia, hari n'abari muri Cote d'Ivoire, Abidjan muri Cote d'Ivoire, abanyarwanda bari b'Abadventiste namwe mudusuhuza muri Abidjan Cote d'Ivoire, ndetse n'abandi banyarwanda mwese tubahaye ikaze. Abari muri Afrika yose mwese tubahaye ikaze. Rero abanyarwanda mwese muri mu bihugu by'Uburayi, mu bihugu bya Schengen, Canada, America, Australia, ntabwo twakibagirwa kubasuhuza, n'ukuri kw'Imana ishoboye byose. Mbashimire cyane mwese rero aho muherereye hose, mbabwire ngo muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'imena, muri abantu beza, tubabwire ngo turabakunda cyane. Uyu munsi wa none turabasuhuje aho muherereye hose mwese, tubabwire ngo muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'umumaro muri twebwe. Iyo mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, turababwira ngo n'amahoro akomeze kuba muri mwebwe. Muri yaririmbye ngo manuganze 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 manukomeze kuganza. Urushunda rwacu uyu munsi turwerekeje mu bihugu bibiri cyangwa bitatu, nibiba ngombwa biraba na bine ntawamenya. Ndashaka kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi, i Bujumbura mu Burundi, ku mugabo witwa Mbayahaga Isidore, mpamukure mugeze muri Australia, mu gihugu cya Australia ku mugabane hiryo ngiyo muri Australia. Hanyuma turajya no muri Kongo, tuze no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho umugabo witwa Mbayahaga akomeje kwigira akaraha kajyahe, akigira umuntu ushaka kuba umunyarwanda, ushaka kuvuga iby'u Rwanda ataba mu Rwanda, ushaka gusesengura u Rwanda kandi atarutuyemo, ushaka gusesengura iby'abakongomani cyangwa se iby'abanyamurenge atari umunyamurenge, ushaka kuba umuvugizi w'abanyamurenge butugara, ariko n'ubundi ni ikigara, kubera ko Mbayahaga n'ubundi ni ikigara, wamwita Kagara ku banyamurenge ntabwo yaba abeshye. Hanyuma rero Mbayahaga uyu nguyu ni umugabo wahoze ari umukozi w'Imana, nibyo tubyakire dutyo, ariko kandi yasengeraga mu itorero mu ishengero ryitwa cyangwa se itorero ryitwa Église du Rocher Church za Rock, itorero ryo ku Rutare cyangwa se ishengero ryo ku Rutare kwa Madame Reverend Pastor Denise Bucumi Nkurunziza. Nituvuga Denise Bucumi Nkurunziza rero muhite mwumva ko ari umutambukanyi w'umuhisi nyakwigendera wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Petero Nkurunziza. Denise Bucumi Nkurunziza rero akaba ari umwungere cyangwa se umushumba mukuru w'ishengero ryitwa Église du Rocher cyangwa se Church za Rock cyangwa se ishengero ryo ku Rutare. Ishengero ryo ku Rutare murabizi neza, Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Petero uragira intama zanjye, aramubwira ngo nzubaka itorero ku Rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzubaka itorero ku Rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Hanyuma rero
uyu mama pasitoro witwa Denise Bucumi Nkurunziza yagize gutya ubwo umugabo yahabwaga impano yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, nubwo byagiye byivanga rimwe na rimwe, shitani yaje kugira gutya akamwambura ubuzima bwe muri iyi si. Nubwo byivanze shitani akamwambura ubuzima bwe muri iyi si, twavuga tuti uko biri kose intwaro ya Nkurunziza n'uyu munsi harimo itandukaniro, bamwita sokuru, ni sokuru, ujya kumva kuva baravuga ngo ni sokuru w'u Burundi, ukasanga n'abasaza baramwita sokuru, ugasanga abakecuru baramwita sokuru. Umuntu yambwiye ati Pastor Claude, muri Kongo, igihugu cya Kongo kigiye gucikamo ibihugu bigeze kuri 2. Ubundi nawe arambwira ati Kongo ishobora kuzagira ba premier ministre benshi batandukanye, ati Kivu mu majyepfo mu burasirazuba bwa Kongo hashobora kuzaboneka premier ministre, no muri Katanga hakaboneka premier ministre. Hano yambwiye ni hehe mukagira Imana mwe, arambwira ati bita ati cyangwa se mo kimwe Kongo izacikamo ibice 2, ati ariko intumbero ye M23 wayo bibaye byiza abakongo bari uko babyifuza nuko M23 yafata igihugu cyose hanyuma ikayobora Kongo yose itayoboye igice kimwe. Ubundi nawe arambwira ati buriya bibaye byiza none M23 ikayobora uburasirazuba, atariko kuri Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru bakongeraho izindi ntara nk'ebyiri byibuze zikaba intara enye bongereyeho. Ati babagize u Rwanda nk'inshuro 70 ngahe, ati babagize u Rwanda hafi nk'inshuro 20 na zingahe, cyangwa se ati zaba zibaye nk'u Rwanda nk'inshuro 20 na zingahe izo ntara. Hanyuma tugiye ukareba nashatse umuntu witwa Dr. Oscar Barinda, namubuze ku murongo wa telefone. Dr. Oscar Barinda, Dr. Oscar namubuze rwose, kandi niyo muntu bundi utanga amakuru atitangiriye, utanga amakuru akavuga uko ibintu bihagaze, kubera yuko aremewe. M23 AFC M23 baremewe cyane, AFC M23 baremewe cyane. Nyakubahwa Dr. Barinda Oscar, na kukosa sana lakini nataka tuongee mawili matatu. Nafikiri yuko kwenye mkutano kwa sababu Dr. Barinda ndabona aranyandikiye ngo ari mu nama. Hanyuma reka dushake Bishop Rugagi uri Goma, atubwire Goma, umujyi wa Goma umezute, abantu ba Goma. Bishop Rugagi tumushake ku murongo wa telefone. Hanyuma Bishop Rugagi, Bishop Rugagi ari iwabo Igoma, niho yavukiye, niho yize, ababyeyi be niho bakoraga ku kibuga cy'indege. Bishop Rugagi turamubuze, ariko kandi ndibwira yuko ibyo byose turaza gufata amakuru neza igihe runaka nibiza gukunda, kubera yuko nzi neza yuko ari mu mujyi wa Goma, mu itorero rimwe rikomeye cyane rifite n'abakristo benshi cyane bashoboka, itorero rikomeye. Amakuru mfite hari n'abayobozi bo muri AFC muri M23 barimo barakurikirana igiterane cya Bishop Rugagi,
ku buryo rwose ngo ari mu ivugabutumwa mu buryo budasanzwe mu mujyi wa Goma. Bishop Dr Rugagi Innocent bipfa amatwi rwose ngo birimo biragenda byumva ingumba ngo zirimo ziratangira, babyeyi babuze urubyaro ngo barimo Imana irimo irakoresha Bishop Rugagi, ku buryo ngo bamwe barimo baratanga y'ubuhamya bavuga ngo hari iby'Imana irimo itangira gukora muri iki cyumweru, hari iby'Imana irimo irakora muri iki cyumweru mu giterane Bishop Rugagi arimo mu mujyi wa Goma. Hanyuma rero dukomeje tugendere twigendagendere, hari amagambo umugabo witwa Mbayahaga Isidore, Apostle Mbayahaga Isidore cyangwa se intumwa Isidore Mbayahaga. Uyu mugabo ni umugabo wavukiye mu itorero rimwe, wavukiye mu itorero ryitwa Église du Rocher, nabibabwiye itorero rya itorero rya Madame Bucumi Nkurunziza. Uyu Mbayahaga Isidore avuye mu ishengero ryitwa Église du Rocher bitewe n'amateka atari meza yari yamaze kwandikamo kandi mu gihe Madamu Bucumi Nkurunziza Denise yari yafunguje uyu Mbayahaga mu mpimba muri gereza nkuru ya Bujumbura, bayita mu mpimba, nk'uko i Kigali tuvuga ngo gereza nkuru cyangwa se igororero rya Nyarugenge, cyangwa se icyo twakwita ngo ni gereza cyangwa se igororero rya Kigali, kuko muri Kigali nta rindi gororero rihari, igororero rihari ni Nyarugenge gusa, ayandi magororero ari mu zindi ntara. Mu burasirazuba hari amagororero ageze kuri angahe: igororero rya Ririma rya Bugesera, igororero rya Rwamagana, ariko na Nyagatare menya ribayo niba ari ry'abadamu siribuka, hari iryahoze Kibungo ry'abapolisi ryavuyemo yo nyirango rigaruka muri Kigali. Hanyuma hakaba n'irya Miyove mu karere ka Gicumbi, hakaba n'irindi gororero riri Musanze, hakaba n'irindi gororero riri Mfunda, niba ari Mfunda i Rubavu, hakaba n'irindi gororero riri Muhanga, hakaba n'irindi gororero riri Mpanga mu karere ka Nyanza, ryo ni mpuzamahanga, hakaba irindi gororero Karubanda ya Butare, hakaza Rusizi, irindi ni irihemwo kagira Imana mwe Karongi naho abayo, Karongi abayo sinibuka neza, simyibuka na Nyamagabe ngira ngo habaye ry'abadamu ibintu nk'ibyo sinibuka neza. Hanyuma rero uko ni nako mu Burundi naho hari Ngozi, Muyinga, Bubanza, Gitega, ariko igereza Gitega yo nakasongo yihwa, nakasamutwe akasongo yihwa, akari baje kakarisongo rihwa neza bya fre neza. Hanyuma rero impimba gereza ya Gitega, mbibutse neza kwigereza ariyo gereza uyu mugabo witwa General de Police Guillaume Bunyoni niyo afungiyemo, gereza ya Gitega. Mbibutse ko Gitega ari naho ku kirimba gikuru cy'umukuru w'igihugu, niho hari ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu. Neva ni hakora President Ndayishimiye akorera Igitega. Hanyuma Gitega niwo murwa bagize umurwa wa politiki, hanyuma Bujumbura ibumurwa w'ubutunzi. Bujumbura ni umujyi w'ubutunzi, hanyuma Gitega ni umurwa mukuru wa politiki. Aha rero niho General de Police Marshal, uwo bitaga Marshal Guillaume Bunyoni niho afungiye. Ahubwo je ndibaza umunyamabanga bagiranye ibibazo n'umunyamabanga yitwaga nde, kandi rirashaka kuza ariko rikasubirayo. Uyu mugabo reka nikomereza ibyanjye nari ngiye kuvuga. Uyu mugabo yaje gufungwa kubwa President Nkurunziza, hanyuma afunzwe abacungagereza ba Mpimba i Bujumbura baje kumutorokesha. Aha nkibaza nize strategy yagize ku buryo yagombaga kurusha General de Police Guillaume Bunyoni
ku buryo General de Police Guillaume Bunyoni nk'umuntu twumva ukunzwe mu Burundi, wari ukunzwe mu Burundi, kubera iki we atamucishije ubusa, batamucishije ubusamo, hanyuma ngo noneho byagenze bite rwose, nk'umuntu wari usobanutse, bivuga ko ngo yarashoboye kandi ashobotse, byagenze bite ko we atabashije guca umuntu wayoboye iperereza ry'u Burundi, yayoboye yayoboyeho documentation y'u Burundi, aba mu nzego zitandukanye z'u Burundi, aba umurongozi, aba premier ministre w'igihugu cy'u Burundi, koko ni gute wayoboye umugambwe CNDD-FDD ni gute yabashije kuvamo, hanyuma uwabaye ministri w'intebe we y'u Burundi akayobora n'iperereza ry'u Burundi, ni gute we byamunaniye kwikurayo ngo nawe abashe kugira kugaragaza ko yabaye umusirikare, agaragaza igisirikare bya fresh. Hanyuma uyu mugabo rero byagenze biti, uyu mugabo ko byagenze, yayoboye umugambwe wa CNDD-FDD, muri uku kuyobora umugambwe ariko ngawuyoboza icyo bita kiboko, awuyoboza igitugu, intwaro itabereye, inkoni, ibiki byose, ayobora nabo umugambwe, ayoboye nabo umugambwe, yatangiye ayobora neza, awurongora neza. Nyuma yaho rero ngo aza gushekerwa, noneho ngatangira kumva ko yayobora na president, yumva ko yayobora Nkurunziza, yumva ko yayobora vice president, yumva ko yayobora abandi bose bo mu mugambwe CNDD-FDD, noneho ro birangira bamukubise hasi. Uyu mugabo yitwaga Rajabu, niba rindi ku mwami Rajabu, yitwaga Rajabu. Uyu Rajabu rero yari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, aza gusimburwa n'uwitwa Jeremy Ngendakumana, yabaye n'umukuru w'inama nshinga mateka. Jeremy Ngendakumana nyuma yaho avuye ku bunyamabanga bwa CNDD-FDD yaje kuyobora, nuvuga ngo Jeremy Ngendakumana yasimbuye Rajabu ku bunyamabanga bwa CNDD-FDD. Amaze gusimbura Rajabu ku bunyamabanga bwa CNDD-FDD, hanyuma Jeremy Ngendakumana, uyu Ngendakumana Jeremy nawe avuka i Bubanza, hanyuma yaje kuba perezida w'inama nshinga mateka, ari nabwo Nkurunziza yaje gupfa, Ngendakumana ari urongora inama nshinga mateka. Amaze gupfa Nkurunziza, habayeho urumva yapfuye bamaze gutora, n'amatora yarabaye, Ndayishimiye yaramaze gutorwa nk'umuntu uzaba perezida w'u Burundi. Muri iyo minsi nibwo tekinike kwaje kwa ndani kwa chini kwa pra shitani yahise atwara umukuru w'igihugu cy'u Burundi, wari utarasoza manda yiwe, haburaga amezi angahe kugira ngo haburaga n'amezi angahe, ngire ngo amezi angahe, misi ngahe, kugira ngo iyo mezi yagombaga gutwarwa n'umukuru w'inama nshinga mateka. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi niko ngo ryavugaga icyo gihe. Hanyuma rero haitaho systeme technique kwa pra kwaje, ako kanya uwari vice president w'u Burundi atangaza amagambo akomeye witwa Gaston Sindimo niwe wari vice president w'u Burundi icyo gihe. Hanyuma Jeremy Ngendakumana tekinike systeme CNDD-FDD baravuga bati oya, atazitwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi w'ameza ngahe, wapi nibishoboka, ahubwo nimwihutishirahira president Ndayishimiye abari we uhita urahira. Icyo gihe mbibutse rero Jeremy Ngendakumana nawe avuye ku bunyamabanga bwa CNDD-FDD yasimbuwe na Ndayishimiye Evariste ariwe Neva, uwo bita Alias Neva rero yabaye perezida w'igihugu cy'u Burundi, akizi neza cyose kuko buri yo wabaye umunyamabanga w'ishyaka riri ku butegetsi, umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi, uburi kontorora igihugu cyose, ahantu hose ubu hafite mu biganza, ubu hazi, ubu hasobanukiwe. Niyo mpamvu rero Neva
Neva yayoboye Burundi bitandukanye nuko Nkurunziza yinjiye mu Burundi, nkuko Nkurunziza yayoboye Burundi atarabuzenguruka bwose ngo abumenye bwose, kuko yari amaze iminsi avuye mu ishyamba, aribwo amasezerano y'Arusha yaje kuba. Buyoya atanga igihugu arabyemera, amaze kubyemera atanze igihugu mu biganza bya CNDD-FDD, kubera yuko CNDD-FDD ntabwo yafashe igihugu kuko yarwanye, yatangije urugamba ikajya igendera saa ifatanu rimwe na rimwe, ariko kandi ntabwo yarashenga igihugu cyose igifatishe umututu w'imbunda. Nitayimba na mtutu wangu, Magashi bwana Magashi, nitasimama na mtutu wangu nikombowe inchi, nitasimama na mtutu wangu. Hiyo ni nyimbo ya Magashi na majeshi mengine wanaimba wimbo huo. Hanyuma rero urumva Ndayishimiye Evaristo yarazi Burundi cyarico, amakomine yose yarayazi, imitumba yose yarayifite mu biganza, imitumba uducimbiri, imitumba ubwo niyo masekteri, amazone, amakomine, intara zose Ndayishimiye Evaristo yarazizi neza zose. Hanyuma rero nyuma yaho nibwo Evaristo amaze gutorerwa kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi, nibwo nawe yasimbuwe na Colonel retired Reverio Ndikuriyo. Colonel retired Reverio Ndikuriyo yari amaze kuba yaravuye kuba president w'inama nshinga amateka, ahitaza kuyobora umugambwe CNDD-FDD. Ibi bivuze iki rero? Ibi bivuze ko iyo urebye inyifato ya Reverio Ndikuriyo na Ndayishimiye kwiteye, biragaragara ko Reverio Ndikuriyo nawe ashobora kuzahabwa intebe yo gusimbura Ndayishimiye Evaristo. Ayo ni amakuru mbahaye. Uyu mugabo witwa Colonel Reverio Ndikuriyo, ubwenge afite, ubumenyi afite, biragaragaza ko wenda Ndayishimiye harimo systeme kwaje kwa pra. Icyambere nawe yabaye umusirikare, Reverio Ndikuriyo ni Colonel, Ndayishimiye ni generali, uwari uyoboye igihugu wapfuye President Nkurunziza ari Colonel. Ibi bintu rero bivuze iki? Ibi bintu bivuze ngo kuko mu yandi magambo kugira ngo Neva ntabwo ashaka kuzayoborwa n'umuntu umurusha amaranka mu gisirikare, cyangwa se banganyaga amaranka mu gisirikare. Neva zasimburwa mu yindi manda izaza, atari iyi ngiyi ejo bundi zatorerwa Neva, ariko indi zaza mu gihe azabashoje manda nta mu generali, nta mu lieutenant generali uzayobora Burundi. Neva azashyiraho Reverio Ndikuriyo, Colonel retired Reverio Ndikuriyo uyobora umugambwe CNDD-FDD. ubu ngubu bivugwa yuko ari uzasimbura Perezida Ndayishimiye. Hanyuma amakuru avuga ngo iki? Amakuru avuga ngo impamvu murimo murabona uwitwa Mbayahaga, buri gihe nishakiraga Mbayahaga. Uyu Reverio Ndikuriyo ejo bundi yakoranye inama n'ibitangazamakuru bitandukanye byo ku miyoboro ya internet ya YouTube, imbuga ngurukana bumenyi, n'ibitangazamakuru by'amateleviziyo, amaradiyo. Umunyamakuru umwe amubaza ku migenderanire y'u Rwanda n'u Burundi. Reverio Ndikuriyo arasubiza ngo mbese ngo ariko se ngiye abantu bavuga ngo imipaka izuguruka ryari y'u Rwanda n'u Burundi, ngo ngaha ngo iyo muja muri Tanzania ngo hariho kwambuka ubwato, ngo hariho imihanda, ngo hariho amabarabara y'amamodoka, ngo kwambuka imipaka, ngo uja Tanzania imodoka ziragenda, ngo mwoja Tanzania, mwanyura mu bwato muja Tanzania, mwanyura mu bwato muja Zambia, mwakura indege muja Zambia no mu bindi bihugu, ngo re mu Rwanda ni kamara. Bivuze iki rero? Aha hantu uyu mugabo yashyizemo akantu kakwe, yashyizemo kwe. Yani magambo yaravuze ngo abarundi mujya mu Rwanda ibyo birabashya,
ariko leta y'u Burundi yo abarundi baza mu Rwanda uburundi butabishaka. Aha tukibaza umuturage w'umurundi n'umuturage w'umunyarwanda ko ntacyo bapfa, politike zikinirwa mu kirere. Uruva none se Ndayishimiye yafunze imipaka yo hasi ariko areka ikirere kubera iki? Kubera iki atafunze n'ibibuga by'indege byo mu kirere? Kuko imikeke abo nashaka kuzakorana ibiganiro n'abantu bo ku Kanyaru, nkazagenda umunsi umwe nzatsa imodoka nje kwishakira amakuru ku Kanyaru mu baturage bahatuye, mbabaze nti mutari imikeke y'Ibujumbura ko iminsi baye myinshi nta mikeke yambuka, mwarwaye bwake cyangwa se muri bazima nta kibazo mufite? Nongere sime njya ahantu bita ku Kamigara mu cyahoze ari komine Kigembe ku mupaka wabo, ngende nikorera ikiganiro n'abaturage baho, mbabaze ntese hari imikeke yambukiraga ahangaha n'uburobe? Bati ntabyo, cyangwa byarahanyuraga. None se uko mutayirya hari bwake mwarwaye? Bati ntayo. Nongere nigire hano hirya Inemba, mbabaze ntese bantu b'Inemba mu murenge wa Rweru hari imikeke yanyuraga hano cyangwa uburobe? Bati ntabwo cyangwa bwarahanyuraga. Ese abarundi niba barabwambutsaga babuzaniye abavandimwe babo b'abarundi baba mu Rwanda, abanyarwanda mwarwaye kubera kubura imikeke cyangwa uburobe? Niba ibyo bazansubiza namwe muzabitega amatwi yombi. Nongere simbe nzajya za Bugarama nge no kuri Ruhwa nibariza abanyarwanda bahaturiye iyo mipaka, mbabaze mwarwaye bwake kubera kubura uburobe n'imikeke? Kubera ko ejo bundi nanyuze kuri Muhazi mbona amasamake aturuka mu kuntu ari ye baba we, dore amasamake dore amasamake dore amasamake. Ndebye hariya ngiye aho bita za Gafunzo muri Sake mu karere ka Ngoma, abaturage barambwira bati hano mu Rweru rwa Nyabisiga dukuramo amasamake menshi cyane, imikeke irahari. None se imikeke ibatanganyika gusa ko no mu Rwanda imikeke ihaba? Rero iyo umuntu agiye kureba politike, twebwe abaturage rubanda rugufi, n'urugero abaturage rubanda rugufi, hari abarundi bashatse abakobwa b'abanyarwandakazi bavuga batese nzongera gusubira iwacu mu Rwanda ryari. Hari abarundi abarundi kazi bashatse mu Rwanda, hari n'abarundi ubwabo batuye mu Rwanda bifuza kujya gusura imiryango yabo bakabura inzira banyura kubera imipaka irafunze. Abandi batagira ubushobozi bwo kuzenguruka Muyinga, Ngozi cyangwa se Gitega, Muyinga, Kobero, Kabanga, Muheza, Ngara Mujini, na Nyamiyaga no ku Gitesa ni ku iferi, cyangwa se kuzenguruka za Birako baza Rusumo. Abo nabo hari abadafite ubwo bushobozi, bashobora kubona ubushobozi bunyura Kanyaru cyangwa bunyura Nemba Gasenyi cyangwa bunyura Kamigara Kigembe Nyaruteja cyangwa bunyura Kanyaru Maramirundi hariya za, cyangwa bunyura Kabarore Nshiri cyangwa bunyura kuri Ruhwa cyangwa se za Rusizi hariya ku mipaka ya Zantuzi. Abo baba bafite ubushobozi bw'abahegereye hafi aho ngaho. Ariko se twibaze umubyeyi nibarize leta mbyeyi leta nkozi, leta mbyeyi leta nkozi, iyo ni leta y'u Burundi yitwa mbyeyi leta nkozi. Umubyeyi ushobora gufungirana umwana we mu rupangu akamubuza kujya ku ishuri, amubujije kujya ku ishuri gushaka ubumenyi, amubujije kujya guhaha, amubujije kujya gusura inshuti n'abavandimwe be, amubujije demokarasi yo kwishyira ukwizana. Hari ubwo uwo mubyeyi bamwita iki? Ibyo bintu biza kuba byarakozwe n'u Rwanda, n'u Rwanda tuba tuvuze ngo u Rwanda tuba dukingiye umupaka wo kujya kwisura inshuti n'abavandimwe i Burundi. Ariko noneho u Rwanda ntirwakinze.
u Rwanda rurakinguye. Ikimenyetso cy'uko u Rwanda rukinguye nuko Burundi bwafunze imipaka yo hasi ariko bufungura burekeraho umupaka wo mu kirere. U Rwanda narwo yazuza kuba rwarafunze, nta barundi baba baturuka i Bujumbura ngo bagwe ku kibuga cy'indege Kanombe, bazenguruka i Nairobi bakagaruka i Kigali, ariko bitwa barundi baba badakandagira ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Hanyuma mumbwire, leta mbyeyi, leta nkozi, umubyeyi ukingiranira umwana mu nzu akamubuza gusohoka hanze, akamubuza uburenganzira bwiwe, uwo mubyeyi bamwita ngo iki? Umubyeyi bamwita ngo iki? Ko nk'ubu giye nshobora kugira gutya nkihamagarira umuntu ugiyewe mu Kayanza nkamubaza nti gutega nani, ahubwo reka ndebe ko kwanza bishoboka. Ko hari abantu barabavunjayi mu Kayanza hariya mu Maramirundi, nako mu Maramirundi ya Ngozi hariya ku Kanyaru. Hanyuma kandebe ihamagarira umuturage wo mu Maramirundi wa hariya rwose, mu Maramirundi mubaze. Ay telefone ivuye ntayiriho. Hanyuma bambaje ntese igitoro ngaho oyi mu Kayanza murakigura kurangahe, bimeze bite? Umuntu yarambwiye ati igitoro mu Burundi litiro ni 10,13 na 4 na 5, ugize amahirwe ukibona kuri 13,500, ati byakwanka naho litiro ni 15,000 y'amarundi, 15 y'amarundi. Harya ubwo nababajije ngo harya ubwo umubyeyi papa cyangwa mama wawe, umubyeyi wawe ukwicisha inzara, umubyeyi ukwicisha inzara yitwa papa te? Aba papa ryari? Aba mama ryari? Aba umubyeyi ryari? Aba umubyeyi giha gukorera ibyo umubyeyi akorera umwana, keretse mubona nta kundi mwabigenza, nta kundi mwabigenza. Rero mu by'ukuri ibi bintu rero ukibaza ngo kubera iki ibi bintu bibaho gutya? Kubera iki abaturage bo hasi, rubanda rugufi ruhagwa, ugasanga abaturage umuntu yarambwiye ati pastor rwose dukeneye kuza ngaho mu Rwanda, umwati mfise abananje babiriwe ngaho mu Rwanda, ati nabuze ukungere noza kubaramutsa, ati ibintu byo kuja kurondera passport Bujumbura navyone, atusanga ati emwe n'ingozi hari gihe bayirungika, ati mugabo atamahera yo kuza inawuri ni ndende cyane gose, ati tike ni ndende cyane rwose. Hanyuma ndakubwiza ukuri, nari mu magaye kanumva mutama ndagize bwake ni yampore ngaho oyi gute none mbenga igitoro kigura ngahe ntuzenye igitoro acumva ca essence kigura ngahe ngaho oyi ama ku mupaka bimeze gute? Ibuvunja ibura cyakora mbarira. Hanyuma rero uyu tuvugana ni umurundi wo ku mupaka umwe, yari umuvunjayi. Mu yandi magambo barahombye, ibintu byarayangaye, bararira uko bukeye nuko bwije. Abarundi barimo bararira kubera umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ukinze, yugaye. U Rwanda ni rwakinze,
u Rwanda rurakira rwose aho wanyura hose unyuze mu mupaka ukaza bakakwemera bati genda u Rwanda rurakira ariko si Burundi leta mbyeyi leta nkozi iyo uri umubyeyi ugerageza gukorera umwana icyo gusaba Yesu yaravuze ngo ninde umwana yasaba ngo ninde mubyeyi umwana yasaba umugati akamuhibuye ninde mubyeyi umwana yasaba ifi akamuha inzoka ngo none mwebwe ko muzi gukora ibyiza muzi gukorera abana banyu ibyiza ngo so mu ijuru we ntazabakorera ibiruti by'ababyeyi bakorera abana babo mwisi icyo kintu rero reka ntera kamo abantu baza kumva iki kiganiro uko muza kuba mungana kose muri mu Burundi leta mbyeyi leta nkozi nyamureka gukora ni byiza hari aho mwavuye hari naho mushitse mugabo uyu munsi hari aho muvuye hari naho mugeze ariko mukubita gashi impembero mureba bene gihugu bo mu Kirundo babayeho gute mureba bene gihugu komine Giteranyi intara ya Muyinga benshi bazaga mu Rwanda harabanyuraga Ikobero harabanyuraga Kobero bakambuka Kabanga n'Ingara bakaza Rusumo hari abandi banyuraga Muyinga Ngozi Kirundo bakaza abandi banyuraga muri Bwambarangwe bavuye Giteranyi bakikubita Giteranyi Butihinda Bwambarangwe Murore Kabanga Busoni Rusarasi bakaza hano ku mupaka Nemba Gasenyi mu Bugesera abandi bambukaga n'ubwato mu Byohoha abandi mu Rweru n'ubwato abandi bakambuka ubwato mu Kanyaru abandi banyuraga Kamigara ku mupaka wa Kamigara muri Gisagara za Nyaruteja abandi mu Maramirundi abandi za Nyaruguru muri Shiri abandi abandi za Nyaruguru za Gatunda banyuze mu Gatunda Shiri abandi bakanyura za Rusiziyo ibintu nk'ibyo abarundi barababaye barakomanga umunsi ku wundi twebwe babaduhamagara umunsi ku wundi batwandikira umunsi ku wundi batubwira bati nyamuneka mwo dufasha gutera kamo tukababwira tuti twebwe se ko turi mu Rwanda turi abanyarwanda twe turi mu Rwanda turatera kamo mu Burundi gute mwe barundi nimwe mwukabaye mutera kamo nimwe mwatera kamo twebwe nitwabishobora ariko kandi niba tubasha kuvuga ntabwo twe tuvugira igihugu kimwe gusa tuvugira abadukurikira ku isi yose iyo baduhaye amakuru y'ahantu runaka twe turavuga dufite abavandimwe dufite abavuka dufite abavandimwe babiriwe bagize gute bari mu gihugu cy'u Burundi ariko urumva uyu munsi wa none umubyeyi yasabye umwana ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa cyangwa afite ikindi amusaba uwo mubyeyi akaba agifite atakibuze ese akorera iki umwana leta mbyeyi leta nkozi ako kana mukarebere mu ntara ya Kirundo mukarebere mu cyari muri Kirundo Ngozi Muyinga Kayanza Cibitoki n'abandi barundi bose bazaga mu Rwanda ntabwo ari zo ntara gusa zazaga mu Rwanda rero baragira bati amarira ni yose komera ino mu Burundi uri kuragura igitoro nukuvuga kijamwe amazi ya Kinju ni bihumbi 13 akagapipiri ka litiro 13 nivyo utanga kurabona Kinju ni litiro n'inusu hama umupakuru yari kabavunjaye barakora barahari icyo ukeneye ku byo kuvunja ntushobora kubihebura nuko biri nuvuga ngo litiro ya essence ni ibihumbi 13 nuvuga ngo iri cupa tuguramo amazi ya litiro iri cupa rya Inyange iri cupa ry'Inyange tuguramo amazi ya litiro icupa ry'Inyange ririmo amazi ya litiro aya tugura mu manga aya tugura mu mabutike aya mazi tugura mu mabutike mu alimentation ni ibihumbi 13 ni ibihumbi 13 twebwe essence ni igihumbi 800 n'amafaranga 30 kuko jewe niyo nishyura kuri station ubu ngubu essence ku giciro cya rura igiciro cya rura yemeje ni igihumbi 800 n'amafaranga 30 oya sorry
ni 1,800 n'amafaranga 3. Litiro 10 ni 18,000 n'amafaranga 30. Litiro 10 ni 18,000 n'amafaranga 30. Hanyuma litiro imwe ni 1,800 n'amafaranga 3. Sorry, mbere nari nibeshyeho 1,800 n'amafaranga 3 kuri litiro. Mu gihe Burundi mubare rero mwumve, i Burundi ni 13,000 y'amarundi. Kuba uri ku isoko kuvunja rero, reka mbaze uyu muntu nanone gato maze nti mbaze uyu muntu ntese igihumbi kivunjwa ngaho, igihumbi cy'amanyarwanda nangahe? Hanyuma igihumbi cy'amanyarwanda kivunjwa amarundi angahe? Mbarira Mutama. Ndava muri kiganiro nasubije abimbwiye, nabyo ndabibabwira. Hanyuma turebere hamwe leta mbyeyi, leta nkozi. Ese gushakira icyiza umwana wawe niba inzira nugufunga inzira ituma usanga uyu mugabo Evaristo, nibyo koko habayeho gufunga imipaka. Reka twumve noneho igihumbi cy'amanyarwanda kivunjwa ngahe y'amarundi. Igihumbi cy'amanyarwanda kirimo amarundi angana n'ibihumbi 4,800. 4,800. Igihumbi cy'amanyarwanda. Yes, twumve rero noneho arasubije uyu mugabo arambwiye ati igihumbi cy'amanyarwanda. Reka mwumve uko avuze. Igihumbi cy'amanyarwanda kirimo amarundi angana n'ibihumbi 4,800. 4,800. Igihumbi cy'amanyarwanda kirimo amarundi angana n'ibihumbi 4,800. Ubwo iyo ufashe rero 1,800 ya essence ugahita ukuba mu buvunja, ushobora gusanga ari nk'ibihumbi hafi 7, ari nk'ibihumbi 7 na mu 1,803 y'u Rwanda. Hanyuma rero nyamuneka leta mbyeyi, leta nkozi, abarundi baratakamba mu gihe ubonye umuturanyi yakubereye mwiza akagukingurira umupaka akavuga ati rwose ni kariba akaguhinzira. Buriya ariko uzi yuko buri ikibazo kiba ku muntu guhinzira. Iyo umuntu yakwimye inzira muturanye niho bibabaza. Ariko niba umuturanye agupfuye agasona akavuga ati ndaguhinzira, inzira irahari irakinguye, imiryango irakinguye, uratambuka ukagenda. Ntabwo kuba umuntu yagirana ikibazo na mugenzi we bifata population, bifata societe nyamwinshi hagati y'umuntu n'undi. Politike ni ibintu, politike ni ikintu abayobozi bo hejuru baganira bahandoringa, ariko nubwo bemeze gutyo yego hari byakumirwa mu buryo mwe cyangwa se ubundi, ariko ntabwo bifata ku buzima bw'abaturage. Ibintu bifasha ubuzima bw'abaturage rero nibyo biba byamaze kubyara imiyoborere yindi itari byiza. Kandi mu gihe umuturage ashimishwa n'urujya n'uruza, kwishyira ukwizana kwa buri muntu, demokarasi, population, ibintu bikagenda neza. Rero banyakubahwa leta mbyeyi, leta nkozi, abarundi twebwe baratubwira ngo mutubwirire abarundi twaravuze, n'abanyarwanda mushireho akanyu, abafise ibimenyesha amakuru namwe mushireho akanyu. Aha rero twumvise uwitwa Mbayahabi yaravuze ngo mu Rwanda inzara irica abanyarwanda muri gisagara. Nanjye aya majwi nyumvikanisha kwazanata, ntushyiremo amajwi uyarekera ukwari, aze muri audio, aze mu ntuze muri intro. Hanyuma nanjye aya majwi nyashyizeho kugira ngo Mbayahaga yumve iki kiganiro nacyumva neza. Ese sanse ni gute igura ibihumbi 10,300 kuri litiro? Aho ibyo ngibyo, iyo ni imiyoborere myiza cyangwa ni ikindi kibazo? Iyo byo bintu Mbayahaga ubivuga hiki? Ikindi, umwene gihugu kugira ngo azazenguruke aje gusura umuvandimwe we mu Rwanda, barundi hano mu Rwanda baraza turababona,
bazenguruka za Kobero banyura za Muyinga bagahita Muyinga bagahita mu Runazi mu ikinaho hitwa Ikinazi bakanyura munuze mu Gasenyi ka Muyinga bakaza bakikubita Ikobero bakambuka Kobero bagafata Kabanga bagafata ni Muheza bagahitambuka bakikubita Ngara Mujini bakazenguruka Benako cyangwa se ku Gitatsari hasi Nyakiziba bakambuka ku Rusumo bakaza turababona iyo ni inzira banyuramo turababona ariko se icyo gihe ni support mwa mwabahaye nka leta y'u Burundi bayahaye support abaturage kugira ngo bazenguruke izo nzira mumbwiza ukuri ntabwo ari support rero mbayahaga wowe mbere yuko utakora ijisho ry'abanyarwanda banza utokora ijisho ryo mu Burundi tokora ijisho ryo mu Burundi iryo jisho litokore neza bye ugire gutya ngo do utokore ubanze ugire gutya utokore wembaye haga uraza ngo Scovia Mutesi ngo General Kabarebe ngo yererere ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo President Kagame ngo urumva ngo urabona ngo M23 ngo urumva ngo umwanzi w'abanyamurenge ngo n'u Rwanda we ninde wakugize umuvugizi w'abanyamurenge abanyamurenge baguye mu Gatumba ejo bundi abanyamurenge bakoze bagize yubiri yo kwibuka bibutse abanyamurenge bene wabo baguye mu Gatumba i Burundi ahi Bujumbura hari yubiri hari nubwo wari bwabone abantu bibuka abanyamurenge bibuka babo bavuga ngo hari abanyamurenge baguye mu Rwanda iki ni ikibazo nkubaza wowe mbayahaga niba atari mbayahari wigeze ubona abanyamurenge bavuga ko hari abanyamurenge baguye hano mu Rwanda bishwe na leta y'u Rwanda ibyo uzabisubize kuko nushobora kubona abantu kumva ko inkambi y'abanyamurenge yapfuye barashwe bakaraswa ese igisirikare cyo gihe ni cyari gihari cyo ni ikibazo mbayahagushobora kwibaza abanyamurenge rero niba hari umuntu ubayeho nabi wangwa n'abanyamurenge niba hari umuntu ubayeho nabi abanyamurenge bazinutswe niba hari umuntu abanyamurenge badashaka kubona n'isura ye mu buzima bw'abanyamurenge ni umuntu witwa Mbayahaga Isidore kwera ibigambo huragura Mbayahaga hanyuma reka ngo passe rero Mbayahaga ndashoje hano nsoreje ikiganiro cyanjye kubera ko uwitwa Nepo urugendo angezeho kandi yaje yiteye parufe yifurebye yambaye umupira wa jampa mwiza cyane arambwiye ati Pastor Claude ndashaka ko ugira ibintu utegura ugira ibisasu utegura byatezwe n'umuntu umwe muri social media ibyo bisasu nibyo kuri YouTube ntabwo ari bisasu biturika bisanzwe ni bisasu by'amagambo uwitwa Elize yateze kuri channel yitwa Isaro TV ubu rero ndaje mukanya mbitegure byose uko byakabaye hanyuma no Mbayahaga kugira ngo umenye ko nkuzi neza ngufite Abarundi hari itoro riri muri Australia ryifuzaga kukwakira muri Australia itoro ryifuzaga kukwakira ariko hajemo sakwe niruze muri Australia hari babanyamurenge basengeramo bavuga bati kiriya kigabo cy'uruda ntabwo tugishaka hano muri Australia no mu ishengero ryacu abandi batireka data reka zoze tubimuganirize ko yashitse ngaha Australia abandi batireka data ntabwo twe twifuza ko yanabwiriza tumwicaye imbere ati kwera yuko ari ku gatuti twahaguruka tukamubwira akari murore akicuza guhita asubira ku kibuga cy'indege agatega yerekeza Bujumbura bitakimwemera muri ako kanya bivuze iki rero Mbayahaga muri Australia hari itoro ryendaga kukwakira ryiteguraga kukwakira muri Australia ari kumenye ko ishyamba ryamaze kubamo inzitane muri Australia
ishyamba ryabaye inzitane kuri Mbayahabi wabereye mu b'abanyamurenge, ubera mu b'abanyarwanda, ubera mubi isi yose, ubera mubi ibintu byose, ubera mubi abo mu bwoko bw'abatutsi bene wanyu Burundi, ubera mubi ishyaka rya Iprona, ubera mubi aho uvuka mu Cyankuzo. Oya ntabwo ari mu Cyankuzo, ni mu Ruki, aho reka mpiyore ndahagaruka kandi ndahazi. Hanyuma ubera mubi abarundi n'abarundikazi benshi, nubwo ubona izo komanteri byaramenyekanye ko ari abantu uhereza amafaranga bafite za smartphone bakaziyandikira, bakandika ama-email atandukanye, twarakumenye, barakumenye. Hari komanteri wahaye abantu amayinite, mwicaye ahantu hamwe mu mujyi Bujumbura, ahantu hamwe ku kabari, mwokerezaga inyama, uvuga ngo subiza mwica nini nguzurayiraba, ica nini uzurayiraba, icano ya YouTube uzurayiraba, cano ya Yikaze TV uzurayiraba ukore komanteri, cano ya Mamarwa Gasabo uzurayiraba mukore komanteri, muze murayiraba, muze murakora komanteri, cano ya Gasaro News muze murayiraba mukore komanteri zikubita. Ibintu nk'ibyo, amakuru yawe yose ku meza ndayafite. Niba udategura kujya muri Australia, ndi imbere y'Imana muri juru manane kuzaturamo, sinzongere kugaruka kuri kamera, hagira umunyamakuru mw'Ibujumbura rwo hostinga, muri abo banyamakuru ba hostinga bakubaze ngo urugendo rwo muri Australia uraruzi cyangwa ntaruguzi. Ndabansinzwe twebwe twariyestaye, twestarisi yose, dufite abantu ku isi yose, buri gihugu kiri mu isi yose. Ikaze TV Rwanda ifiteyo abantu, ifiteyo amatwi ayikurikiranira, amaso akareba, amatwi akayumvira, byose turabifite. Muri Australia rero bahagaritse Isidore Mbayahaga akigera ku kibuga cy'indege, asurijwe inyuma kubera ibigambo bipfuye yavuze ku bwoko bw'abanyamurenge. Mbashimire mwese rero, abari kure n'abari hafi, mukore subscribe, like na comment. Kandi ikindi kuvuga kuri Nyarugabo, umunyamurenge witwa Nyarugabo, uvuga ngo niwe uvuga ngo numukomba nkweto, ngo wa Kabira, ngo numukomba mbehe wa Kabira, ngo ni utwaza isakoshi Kabira. Ugira amahirwe atwaza isakoshi perezida, ugira amahirwe atwaza isakoshi perezida wa Republika. Kabila rega yoboye imyaka isatira hafi 20. Ninde muntu se wayobora muri Murundi, ninde usibye ku bwa Buyoya, usibye ingoma ya Iprona niyo yayoboye imyaka iyo ngiyo. Ariko muri CNDD-FDD kuyihora imyaka 20 muri mwebwe ntabyo mwabona. CNDD-FDD ntabwo izigera iyobora imyaka 20. Nta muperezida wayobora imyaka 20 muri CNDD-FDD. Abarundi uko mbazi, uko mbatekereza, abarundi icyo bemeye barakivuga, icyo banze baracyanga, icyo bakunze bakagikunda. Mbashimire mwese rero. Mbayahaga abaye intaza ku barundi n'abarundi kazi bari muri diaspora. Aba diaspora bose baragira bati Mbayahaga wambuye, wariganyije umurundi kazi ibihumbi 5,800 by'idolari, umugabo wamaze gupfa baguza ubutaka. Mbayahaga wanyereje itunga rya Onateri, niba ari Onateri. Mbayahaga wasumirinda, ati hari yagiye kubasumirinda. Ntabwo Mbayahaga bavuga ukuri kw'abarundi, ahubwo Mbayahaga abagira ngo besumirinda muri CNDD-FDD. Ati CNDD-FDD nayone itegezwa kureba neza kugira ngo nsumirinda Mbayahaga ibyo yakoreye vice president atazabikorera nanye n'icubahiro Evaristo Ndayishimiye. Leta byayi leta nkozi rero isi yose muri rusange mbashimire cyane kandi babwiza ukuri. Nyakuba perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda Paul Kagame yarababwiye ngo nibavuga mujye mubasubiza, nibavuga ibitajyanye muzajye mubasubiza. Kurikirana iyi video hanyuma umenye impamvu ndimo ndabasubiza mwese ibigarasha byose. Ejo nzakora umukwabu w'ibigarasha, nzakora ibiganiro binde ku munsi w'ejo, byarebwa bitarebwa sera memushoza. Ariko icyonzi ubu content ni ibigarasha
murakoze cyane ndabashimiye mwese amano n'amahirwe akomeze kubana namwe ciao ciao nakagaruka Pastor Claude Niyonzima ku Ikaze TV Rwanda Natani kuri kamera subscribe yawe fyonda kora sabone ufyonde ukore like na comment zawe kandi mu byukuri zibe zubaka ntizisenye ariko ni unasenye ibyo twebwe ntacyo bitwe kunuka se commentaire yawe ntabwo ari cyumu njombye commentaire yawe ntabwo ari ibiryo siki kunkura mu kanwa ndi ndarya commentaire yawe samazi umbuza koga ndi ndayoga commentaire yawe sura ukwetu nyambura mu kirenge commentaire yawe ibyo wandika byose twashize amanegu nk'amatako y'ihene ndabashimiye cyane